Yebo sisi. Linjani futhi? Siyavuka nje. Ngiyabona. Uthela kunani? Yeah. Alright. Akulale mina. Ulale mina? Ngibone usuku akulale. Yalala. Kanti uyisunga. Indaba sokutheni futhi? Hayi mbongo ubuza phela. Hayi uthi ubaba wakho ngaphi lokho. Bona phela lalo luhlupheka lakho ubusuku bonke. Nye asisalali thina. Hayi even ngihlupheka la kanti ngumntanami. Umntanami phela. Kulala kusibangela umsindo. Akunamsebenzi lokho. Mahlalela. Ma? Kwenze njani kade? Livuka njani sisi? Siyavuka njani? Ngibona kunanga lokho asilali lo. Lelena alilali. Indaba lengalali. Sisasilale nansi izinqali ikhethi lithatha abanye abantu lifake endlini yakhangela licabangela abanye abantu asilali thina. Uzama ukuthi nima usitsho njalo. Mina akufake echajeni. Mina ke phela Mahlalela into engifuna imali yami rent. Ukuthi umuntu unjani, ugqokeni, libala bani, angikudingi lokho. Manje sokuyala ngifuna imali la. Sokuyala kubanga umsindo. Nye usuku bonke. Kade uzalanga. Wayengakufaka eplugini. Kade uzalanga yini? Ngizele sisi mina labantwana. Abantu bakho. Mina ngandala ngiqambela amanapkin. Banga abantu bakho. Labantwana abaningi kakhulu sisi. Uyabona umuntu onjengawe so yini elihamba lizala la. Umuntu ongazaziyo, ongela direction. Ngawuzela lo mntwana ubungeke ubuzothona isisusi silothu umntwana kulele ekhaya. No, wayengakufaka echajeni. Umthumile ukuthi akhali. Ngakufaka eplugini. I-plugin kuyinko lokho. Faka umntwana echajeni sisi. Ngama-rechargeable lokho kuyabusukulambili. Ungabona kukhala faka i-charge. Ushoni vele mawusho njalo. Ukufake beleni. Hayi. Uthi mina bengamfakanga ngibani. But umntwana uyabekhala ubusuku ikhala kathiwa kalabani. Nye ubusuku bonke. Nye ubusuku bonke. Faka echajeni. Akumekele Mahlaleni. Mawulo mntwana kumele kuhele lawo. Kathi uyamthuma yini umntwana ukuthi akhale kumbe umntwana uyakhala vele. Akwazi ukuthi umntwana uyakhala. Hayi uyakwazi ukuthi uyakhala katheni uyisuka. Sisi ungathatha umuntu ongela baba ongelani uyabhadala irent. Uyobe khanzini inyama sikhangele khona. Kodwa ukuthi uyise ngapha sikwazi. Hayi Mahlaleni. Yekela umola. Hayi. Phela sisi ngutshela yazi anti uyabona so. Lelena. Khona lapha sisi ngutshela uzathi umuntu lo okuyise kungaphi kathi kuchaya izikhwama khona erenkini. Umkami sechaya izikhwama. Chama two finger. Wetha isikhwama ke wena ungena phi Mahlaleli endabeni zabantu. Ngingena phi? Wena imali onikayo nobhadalanga irent wena uyithatha ngayo. Uhlezi lapha phela wena usebenza. Awusebenza anzake ngubona uphuma mina kuba. Uyathola ukuthi kubhizi khona lapha udla imali yenyembezi. Nyembezi abantu bayakhala ngenye. Kuyafana le yakho ngingaki ihladi zingaka uyatinyayela khona. Inyembe utshoni mawusithi inyembezi zabantu. Uhamba khusukhusu khona apha egumeni eshayinela abantu. Ngapho uhlala yedwa udla konke akufuna uvuke ekhanzi ngamaflower yonke into. Utshoni mawusithi inyembezi zabantu. Ngitshoni ubaba khona unga. Sesiloya thina so mawusithi inyembezi zabantu. Ngithi ubaba khona unga. Mawusithi inyembezi zabantu utshoni. Utshoni mawusithi inyembezi zabantu. Ngitshoni ukuthi utshoni mawusithi inyembezi zabantu. So sumbambisa umntwana. Hayi ngithi utshoni mawusithi inyembezi zabantu. Ngithi umbambisa umntwana ufuna ukwenza. Hayi ngiphendula khona lapho ngiphendula. Ngithemphendula ukuthi utshoni. Utshoni khona la. Utshoni mawusithi inyembezi zabantu. Wena uzandlimaza. Utshoni mawusithi inyembezi zabantu. Uzandimaza namntwana. Utshoni. Hayi khuluma into ezazi awukwazi. Akungekele wona sigebenga. Mahlaleli ukuhamba. Sizokubophisa. Athi isigebenga.